Ibagakan ka paray. Natal na dati barangay tayo akabildatan. Awanan dagiti naglalastog ako ng blood. Sino? Awandan aya. Awandan Nabayagan api manaw da. Mabutang da. Sino nga tipagbutgan da paray? Ako! Ha? Ako lang ang kabutang nila. Natulad ka nga no kasta. Kuda na. Saan dakat akabutang da ito yan nga style ti panagdanaw. Kan panagkuktar. Sa bagay mo kidiya paray. Kapitan! Kapitan! Apay, kasla nakakita ka iti alalya, usay. Nagaduti naglalastog alalaki, ijay abanda, kapitan. Sa dino abanda? Ijay waiting side, apag-urayan nagiti tattao iti lugan, ngagpailay. Nay, kunak manok ko na mapimanaw doon paray. Talaga mat apimanaw doon. Nagsubli na, kapitan. Kit amum ti kunada. Anyang iti kunada. Awan ka no ti kabuteng da. Anya di kunam kusay, awan kabuteng da. Ure ni parinteng. Sanda ka no akabuteng ni kapitan. Awan ti kabuteng da, tatabadaw. Paray, kasano day tanyay? Kwa. Saan da ka magkano akabuteng? Badaw, apay nga ta. Nabayagan asal salud-sudak dito'y bagay. Nga maging gayta, jakpay lamasumbatan. Apay nga ta. Apay adamagam kanyak ngay. Apay nga ta asikati kinayat ko. Nagadumit agar-aram kanyak idi anagugwapaw. Italang adamagam day ta. No awan ti silaw, nakabuubotang tilangam. Ay di ka man nagsawi ti kasta. No ngay umisama. Kasla ka di agro-ropa nga anghel. Ay, saan lata? Umisam ka man. Saan lata nga agbaliw tilangam. Nakabuubotang lata. Ure agbabawi ka tuyang. Awaday, siya kaun tinasawam. Saan ka na makababaway? Marikwanan, tangay baak ka nga aging gayta. Apay manan, tanalagip mo day ta kinabaak ka. Adda ipalagip ko kan ka. Anya day ta? No makiasawa ka, pilyom jay lalaki nga dalangana. Kayat mo asawan. Di gwapaw. Wen, tanay, napintas ka aba. Alangan mo't makiasawa ka itin na alas tilangana. Mas daawak man maritoyang. Apay nga ibagbagam kanyak itaday ta. Wen tadyak kayat ama itulad ka kanyak. Anak asawa iti awan pulos langana. Ni kabadong? Awan apulos langana? Talaga mo? Amo marituyang. Amin tayo a pinarswati Diyos. Guwapo, ken napintas. Ang amumaray. Damdamagak iti bagay. Nga? Apay nga taan ni badong ko ti kinayat kaw. Nagado ti agar-aram kanyak idi akasla artista. Nagtatayag dapay. Kat, ni kabadong? Nataytayag dapay angem isaw. Ay, saan man aday tati ibagbagam ka ni badong mo Di mo uyawan tasawam day jay. Uray kas jay ako nam tanagagat. Napanmanin iji bang kagyaw. Sa bagay, husto ka maray. Nagagat ni badong ko. Kano iso pa'y tagluto kas kada subakdo kan agbalsay ginton sumangpag. Di nagsayaat. Naggagatlaunay no kasta. Nagsublimot gayam dagiti lastog alalaki, kapitan. Wen nga rod ka no kagawad ulib. Sapay awan mo't nga rod ni kwarog anaturod at anod. Dagiti mo't takrot at anod tinabate. Isu nga adan pagbut-but nga dagiti kabarangayan tayaw. Asino kumay ti saan ang mabutang kadagiti nagtatayag ken maskulado a lalaki? Ano saan ka kano amang ted iti kwarta? Biti-biten da ka, sada ka ipurwak akas la basura. Ay sus, makapanervyos mo ti bagbagam, kagawad ulib. Kat isumot ti pudno, kapitan. Ti problema ita. No kasano ang mapapanaw dagita analuloko alalakay? Ay kat, problemam daytan kapitan. Tasikakat nga rod ti kapitan. Isungaraw day tati damdamagak iti bagik. Kasano nga ta?
Agikata kun atanod, no, ibaon na ka mapamakilaban ka dagi naglalastog a lalaki, kapitan. Nagtakrot ka mutin, tanod usip. Kino nagkaduda, mait. Maminsan da lang nga iwada ka kay, mga no, ipatay kaon. Ni kuwarog kumanya. Napansamo nagbiro iti asawain, nakap. Jakla ko ba't pinalpalubusan, anapan nagaray. Ay, kapitan, agpakaada akmut kumakang ka. Apay, sa dino kumamat ti papanam, usay. Mapanak kumamu agaram. May sakamit. Saan kayo ang mapan-agaram? Apay nga mapang kayo ngay. Hindi awada, hindi mabatay. Unay mo daytan, kapitan. Urayan pa sumang pa ni Kwaraw. Saka mapan-agaram. Di na nga rod ibaon siyak ti sumango kadagi dyan naluloko alalakay. Kit asino nga rod ti sabali nga ibaon ka. No saan asika? Agkabakaba ti barokong ko, kapitan. Agnir-nerbyusak. Nakaluto akong tuyang. Umay ka na, tamangantan. Nasaya at ta nakaluto kan. Itayak pa'y amabisay. Amo ka nabisinan ka na pan nakichismays. Iso nga may kan. Anya ngay ko mga rod taramid dito'y balay. Nagado. Aglaba. Aglinays. Agmula-mula. Kasjay. Masadutak. Adda kamot amang trabaho kadagita. Ay mabanugak mo ta. Nga gapoy di pangkag. Ay nabadaw. Ibagakan ka anasken apag serbyan na. Takinayat ka. Oray saan ka agwapaw. Oray saan nakagwapaw tanaano sakmay. Iso nga ron ngagagat ka. Aging gaita, agbababawi ak anak ki asawa kang ka. Mangrikap akon kagawad ulib. Ni, naglawag pa'y laang, mangrikap kan kagawad. Di mo pa'y ayan na damag, nga agpagnapag na itirabi dagiti managdakda sa lalaki. Aya? Saan dalaangan analuloko ita, na ipromote dan, hay, nagbalindan ama nagdakdakas. Ay sus, nakaamamak nga rod kagawad. Inton kwan, agbalindan ton a kriminal. Ay sos, narigatan. Agawid akmat nga rodon no kasta. Awon kagawad, agawid kan. Naskan nga agsarita kami kan ni Badaw. Anya iti pagsaritaan nyo, kapitan. No kasano aparmakan may dagiti managdakdakas. Kriminal ang managdakdakas ko nam kapitan. Nagbalindan a kriminal ta managdakdakas da nga ron. Kasano, agbunto-buntog kayo mo't ngamin amang parmag kadakwada, kapitan. Ha! Kasaritak nga ron ni pare Badong. Apay ngamin ay amasapol ani tatabadong pa'y ti kasaritam, kapitan. Kat nagadumot di taatanod mo. Kwa nga ron. Nagtatakrot da amin. Kat? Naturod nga raw ni tatabadong? Naturod ba't basit iti 5%? Kabailan na nga rod alabanan dagita kriminal ang managdakdakas? Agtinulong kami. Tapno napigpig sa tipwersa mi. Ay, kasta kapitan. No agkay sa, napigpig sa. Pare, kasto tiplado ta. Anya ti plano paray? Asit ganta dagiti kriminal ang managdakdakas. Kahit intun kuan, di nakita nakasta kapitan. Mabasbasak ti kayat mong ibaga. Iso ti sumango kadagiti kriminal. Kunakon. Siya manay. Sana mabaling nga iso paray. Kita mamati pamagina. Tapay. Kanya mati problema iti pamaginitanod usay. Uy na, kinay nagkutong. Iduro mo labit. Natumban. Ina, natumba mo tan. Anday ka. Anay. Nakita mo paray? Indurong ko labasay. Matumtumban. Yay. Magayam ti pigpigsam. Tanod usay. Nakapuyak nga raw, kapitan. Iso dua talangay. Ngagplano paray. Kwa. Ti problema kat kwa. Anya kaya problema paray? Kwa. Kwa paray. Ay, di mo kunay natakrot ka.
Nagkunakan ka atak-rutak no nagturidak a kapitan. Magayam, iso lumaban ta paray. Ipakita man kanyak ti kinalaing mo adumanaw. Talaga yam. Agbuya kayaw. Hop! Ya! Nay, dagita pa nagdandanog a kapitan. Lip hawk, right hawk. Amuna pare. Ipakita man ti kinalaing mo kumugtar paray. Kumugtar. Ay, di mo kunay na di mong kabailan ti kumugtar. Gaputa lakay kan. Nagkunakan ka ajak kabailan ti kumugtar. Kita da ito. Apaw! Dagitaman apa nagkugtar kap. Nagnataw. Dandanin na kugtaran ba ti limabas a housebird. Ay, kasla karatista. Kasta ti tuladan kusay. Naglaing ni kapitanay. Walang raw. Tuladak tuman da kita. Anyaya, tinagsaritaan nyo kin ni Kapitan. Diyan nga rod pa ng parmagmay kadagiti man nagdakdagais. Kunamanen no asino ka naturod asumurot-surot. Kumparik nga raw, jaki di suportaran ay. Kasanaw no dadakas ang mapasamakin ka. Ay uray na. Di nagtumilang kay kayat. Kanayon mo nga ibagang agbabawi ka. No apay asyak tinasawan. Kanya saan nakagwapaw. Kung kunaklaang mo't dayjay At dausar na dito kinaalas ti rupak to yan. Wun, pangbuteng itingilaw ken lamok. Ay nalabos ka magngapsasaw. Ay, naamiris kon badong. Isugayam nga awan na pulos lamok ken ngilaw dito'y balay. Gaputa addarupam akabuteng da. Kasanuday tuyan, kapitan. Awan motten malakwak ta nagsapa nga agrikrik iti rabi Takabuteng ko dagiti kriminal ang managdakdakas. Ay, kasi kamat kagawan. Sapay nagado ti babayadak, kuryente, internet. Agbayad akpay iti business permit ko dito'y barangay. Di ka madanagan kagawad. Ta iremedyaw no kasano ang mapaksyat dagijay a kriminal ang managdakdak. Anya nga iti aramiden nyo. Tako namot arumwar kayo kanita tabadong ita, kapitan. Plano mi ngamin kan ni Badaw. No kasano aparmo kan mi dagiti a kriminal. Say-saya atin yung arod kapitan. Naplano mi na. Ay, kat nakasagana kayo nga rudan amapan lumaban no kasta. Ay, biriwil Ay, sapay la kumatan og subli kayo. Awan mo ton dito'y dagita kriminal, kapitan. Ay, wait. Talaga kasta ti mapasama. Rumwar kayaw, tamapan kayo makilaban kadagita a kriminal ang managdakdakas. Nangag mo may timbagat. Sana ya? Mapan kayo lumaban nga awan na pulos armas ma. Apay kasapulan na ya ti armas. Ningay pa rin ting armas ka. Awan latam mo ka. Nalay nga dumanaw kin kumugtar day ta kumparek tuyang. Sang-sangadangan ti kugtar na. Nalaing day ta. Dagijay kriminal ang managdakdakais. Kapitan, tatabadong. Agawid aksan. Nay. Apay nga gawid ka ngay. At datayon di tayo. Ituloy tayo. Di plano tayo. Awan ti agatras. Tuloy ang laban natin ngayong gabi. Di bigsahan kapitan tamangagda kayo. Tuloy ang laban ko nakmait, nay. Nakalaban. Hoy, sino kayo? Ho! Sige pa rin tayo. Nalaing ka dumanaw. Kwa. Jay kwa. Siya kon paray. Naglayang ni pare ba daw? Kas legit na. Ulag peso, kapitan. Nay, mapaw, nagpipigsa ti kugtar kandanog na. Nay, na-knockout damot ng kapitan. Wingag peso. Badaw, naparma mo kanuma dagiti managdakdakas. Ito na. Siyak pa'y magtikunam tuyang. Ay, adamo gayam paglaingam, oray inuy-uyaw ka. Ay kituin na. Kayak mo iti self-defense. Ako pa. Aw, ita, natal nanday ti barangay tayo. Ay,
Ipanakal ka ba daw? Naglaing ka? Ipanakil nga. Inuyaw naktupay. Kung kunaklaing mo't dayjay Ha? ngam talaga nga ipanakal ka. Nagswerte lakit din ayat ti taaw. Adi agbanag ng bumaknang. Anya day tangamin ay hainteng. Awan lat di ka pampanunutan. Umapalak man. Ay agasam. May sa ataw. Ginasot 1,000,000 pesos ti inabak na iti luto. Oho. Ha? Ay kat swerte na Ay ako reka. Anya nga tati aramidak ayatap no bumaknangak. Mapankakit din iti barangay hall. Dagiti da dumadita. Kada nakasarak iti balitok niya masita. Ay. Sumardeng ka wano balunatan kalaangan. Ay. Sige, sumardeng ako nakastuyap. Adda ka, dito'y asidag didisuan. Ito'y imbagaday di apong nituyan. Adda ka no, kahit ingkali dagiti hapon, dito'y abalita. Tatamadaw! Adak, dito'y kwaraw! Urayan nak, tadalaan kita ay! Ngayon kayo nga ron dito'y sirok tinakilabadaw! Wine! Dito'y, adda kilabataw. Dito'y sikigan na. Adda ka no araw ang nakaturong iti abagatan. Ay. Yes! Yes! Nakita ka. Adda nga agpaiso araw. Tatamadaw! Wine! Umayan ko araw! Sa dino ay ati papanamba daw. Di ka kadiagong ito yan. Kapag baknangan, tinapanak. Anya pagbaknangan? Shhh! Tagtagariya. Ang mga nod na makangag. Narigatayin. Anya nga ideta pagbaknangan. Nabiro ka kaunti kung kunaday di apong mau. Anya? Wine! Nakita kong tinasaong araw. Iti asin nagtidisuar. Talaga ba daw? Ay na! Iwat mo Huwag ko naklangaruday. Kanungay amapan kagkalay. Ay aguray pa ya. Kasapulan, tititiktar. Tapno siguradaw. Ay wunan niya. Ay, sigay ba daw? At dala ko maditiktar, marikwanan. Detektor? Wine, kasapulang aming kay tiditiktar. Anya ko ti mapan mo detektoran. Damdamagay, no dalakaw, maray. Awan. Paggatanga ngay nga tayo, tiditiktar. Ay kat agdamag ka kadagiti kalugaran tayo no adda makaamaw. No bilang tada, sagmamanungay nga tamaray. Jak amaw Ay, kunak man no among maray. Apay, adda ka di sapsapulom abalitok. Ay, awan. Si Kaki di may... Awan, maray. Waraw, gantay baga. Aw, ganyan ti bagam. Adda ka di ilim-limang mo, detektar. Detektor? Apay, anya ti pangusaran nyo iti detektor? Adda, no awan. Dahita lang, ti sungbat mo kanyak. Ni tatabadong may. Ay, jak kaya ti ado asa o kwaraw. Ni, apay ngay. Kat no libre mo ti agsaw, tatabadaw. Agdardarasak. Iso nga ibagamon, no adda, no awan. Awan, pangala kumangay iti kasta. Ay, awan ti detektor ko paray. Ay, na yan. Kasanungay dato yan. Ang no adda amom apagbaknangan dita pangusaram iti kasta ay ket. Ikarigatak ti agsapul iti gatagak a detektor. Paray. Oh. Kasta ka di paray. Wala paray. Paray. Ipudnok man langan king ka. Ha? Ti anya paray? Adda amok anak ka ikalyan ti palitok paray. Ay, agpaiso paray? Un paray. Iso nga ron nga agsapsapulak iti detektor. Ay, Angam nay. Paray. Siyak ta agsapul iti detektor Angam no maala tati balitaw. Ay, di ka danag paray. Taibingayan kantaw. Ay, very good no kasta paray. Angam nay, pare balbalagan ka. Di mo ibagbaga dahi iti asino man. Ay, sige paray. Ipasiguradok dahi taken ka.
Enteng, apay amang irwar ka iti kwarta ija bangko. Ay, kuha. Ay, ada nga min umut-utang kanyak. Da. Asinaw? Ay, kuha. Ay, padak a politiko. Di mo matlam amuno ibagak. Pangusaran na iti kwarta nga utangan na ken ka. Usaran na kano iti may sa proyekto. Numalpas, bayadan na matlang adagaos. Kasta? Ewan, hindi kagdanag. Ada interest ti utangan na. Sa dino ti papanan niya, wang kalintang. Ay, saanan ang masapul nga ibagak. Anya? Ay, ibagam ka ni sekretary. Ngay so pala ti makaamaw, ang mga ramit ka dagiti aramidag kumad, iji barangay haul. Manuhal daw ti kaawan niya, siguro kat makalawas. Sige, ibagak ti imbagayo kini sekretarya. No adda umay agpapirma. Urnungan nyo langan, iti lamisaan ka. Matungpa lang kay. Anya, kadwam ni Kapitan amapan agkali iti balitaw. Wine, adda nga ming ginatang na detektor kay. Di pa'y kat addan kabingay mao no kasta. Di kagdanag, nalaing daytoy no balitok ti pagsasaritaan. Makaamu ka man laengang. Masapa kami amapan, tapno masapa amaala di balitok. Ay umayak mag, no kaano kayo amapan, kayat ko amakita. Sige, umay ka, tuyak. Ta isurok king kataramidan. Anya ngay ti aramidan. Ingka agala iti karaot. Ta iso ti balunan tayo amapan. Kat no makaulaw day di amakan. Iso nga rod nga ingka mangala. Kalpasan na, kaimasam ti aglutaw. Di ka maaw-awatan. Ay maawatam taw. Alain kan, di ka agpampamayat. Alawunang, tungpalag amin nga ibilin mo kanya. Datan dito di suor pare. Ada nga agpay suaro dito'y Ay. Iparabaw mo ti detektor dito abanda pare. Sige. Nagpartak ti panagtayak na dito Adda dito ti palitong agpaiso pare. Bumak ng tanpan. Ay, agore ka pare. Tinasayaan. Madamdamalangay. Rugyan tandagkalay. Anya? Agmerinda tapay pare. Yay. Sa tanturugyan ti panagkalay. Sige, ikaw ang bahala. Kasla mabisinak ng agpaiso na. Aguray, tayabak nito yan. Sige. Daytoy ti meriendayo kin ni Kapitan, badaw. Yaman na to yan. Daytoy may ti merienda ni Parinteng. Ay, agure ka. Anya day ta merienda tayo ngay paray. Daytoy nga di kung kunada nga exotic food, paray. Naimas day ta, paray. Itala ang makitak ti kasta maka na. Kitali kanamon, paray. Ay, alaman. Kanagti ko na nga exotic food. Sige lang, paray. Ibusin mamin day ta. Mayat Ay, kitagyaman na ka, paray, nung magustuhan. Naimas ko nagtumay. Epay ngay. Madimatati panagkitak paray. Nene. Apay ngay, paray. Kaslamatan. Kuti amin na makitak dito. Agraman ba to? Ay, tinasaya, paray. Iturong mo, pay. Taringang kantaw. Madya talaga tirik na ka. Mala, i-relax mo, paray. Iturog mo. Tuyang! Umay ka, man. Apay? Naulaw ni Parinteng. Talaga nabilag di pakangkaw. Anya ngay nga rod aramidin taitan. Ay kay rogyantan ati agkalay. Masapul asan ang maamuan ni Parinteng no kasano kaado ti balitaw. Kit ilamang ta ti daduma. Anya? Nagswerte mo tin ngay ni Parinteng no ibingayan ta. No ngay ado a balitok ti makalimay. Ayun anya. Sigay, rogyan ta nga rodin ti agkalay. Sakbay nga agsubli ti puot ni Kapitan.
Kaslada, tinamaan ti barita ka, tuyan. Ha? Amangan no isudaytan tinakaikabilan ti balitaw. Iyasideg mo dito iti detektor, tuyan. Sige. Ataw. Yes, napigpig sa manan ti tayak na. Ay, sos! Hahay! Kartingam nga ron ba Ay, uwi, tuyan. Kartingan tati agkalay. Ina, bumak ng tantuyang. Ay! Bak ng tantaon. Kasla ar-arapa apa kon. Nga adon ti kwartata ba daw? Ay, kitatua talaga. Dito'y tanaro mga hituyang. Na, aglatlati mo't alata day ta inyaon mo. Ay, uwi nga raw. Unak laki, di no adu abars, di balitok ti agdanitay. Kita nga raw no anya tilinaon day ta alata. Ay na, ang mga nukwintas, kung sing-sing tilinaon na tuyang. Ay nasapay lang ko mga raw takasta. Ay, bumak ng tanbadong. Ay, kitlaki, di ha? Nay, apay, anya ti kargana. Ay, agyaman na. Nakaawid tamot laangan dito'y balay. Huh? Kastaunay aragsak ko itay. Ngam awan mo't gayam ti balitaw. Ay, uwi nga raw. Aglatlati abasyo ti bala ti kanyon ti linaon ti lata. Kasanungay ni Kapitan, pinanawan ta ijay. Ay, kat sumaron nun tumitin ang agawid. Numakareing pa ya, tuyang. Na, ay, awan mo't gayam balitaw. Kunak man no talaga a detektor ti balitaw ti ginatang ni Kapitan. Nakaturog at gayam Ayan nga ni pare ba daw? Kinalidan sa mutin ti balitaw. Hindo kasta. Pinaturog dak. Tapno mabukudan da amin ti balitaw. Agawi dakman. At detektor yung iti balitaw, kunayo anggal. Wen. Agsapul ka man kit di iti mayat agumatang. Kita man ti kunayo a detektor ti balitaw. Daytoy man. Daytoy? Piki daytoy anggal. Ha? Nanggatangan nyo iti daytoy? Piki daytoy. Awanin Sinaorda kayaw, tinanggatangan nyo iti daytoy. Yay. Saan kaya mapudno a detektor ti balitok daytoy? Wananggal. Mamati kayo kadikanyak. Amok ti piki kan saan. Sayang ti kwartak a pinaggatang ka. At balitok dito nga iduldulin ka, Kapitan. Mutoy man, ta ipadas ko man a detektoran. Sige lang Pakakitaan, no pud numutlaang a detektor dayta. Sige man. Na! Di mo't madetect da ito'y detektor ko ti balitok mo. Lukas ta nga road, pudno ti kunani kwarog api ikiday ta detektor mo. Aguri ka man, ta ipadas ko dito'y lata Napiksa mo ti panagtayak na hindi na ibatog iti lata. Lata laang matgayam ti madetektor dayta. Lukas ta. Ay sus, sinaordak. Tunay jay tumot ngamin apari batong. Anay ka, nagsakit timugin ko to yung akinabkabil ni Parintay. Kasanaw, kat saan amamati alata nga aglatlatay ti kinalita. Ay, kas nakita, mate. Aglatlate abasyo ti bala, kinlata. Ay, basol mo matlang nagkunang amin akas jay taramidam. Nuamukla ko makas jay. Diyak kuman ni nararamay. Sinayang mo ti kwarta iti daytang ibagbagam a detektor inteng. Kwa. Jak amo piki gayam. Patsid na ko ma. No saan ko maaga po iti tarigagay mong abumaknang. Adayo ko maanapasamak ti kastoy. Ay, anday ko, anday huston. Anday. Ay, salbag ka. Anday ko. Kunam idi nga inpautang mo ti kwarta para iti pan nakaaramid ti proyekto.
Angam gayam, ingatan mo iti may sa apike a detektor. Anay ko, anay. Mabitlang! Pare, day. Umay nakadiman ng kabilan, paray. Di kagdanag, pare. Ay, pakawanan na ko, maparay. Diyak amo alata lang gayam tinakalit, Ayun na yan. Ba't yun nakapare, napakawan kan, pare. Ngamin, napanagnakak alata lang ti kaya di detektor. Detektoran. Kaya lata lang tinakaliyo. Nagyaman nakit dia. Ta sa anak-anak bambanaw ang nagkali iti awan. Piki gayam ti detektor. Anya! Anya tilinutom apamigatan banang. Sinigang apaltat. Ay, na. Agaw ka nga rudan ta, mabisi na kon. Ay, mabit lang makatutor kamot Ay, kapitan! Ay, pasensya kayon tasimre kaklatan. Nakalukat mo't ngamin ti ruangan niyaw. Ay, apay ay marito ya. Umay ko'y darom ni Badong. Ngamen, kinabil nak ni Badong. Katawan mo't basol ka. Anya! Itata tayo dito'y barangay hall. Dawatak nga ilawlawag mo tinapasamak marituyang. Anya ti inaramid kan ni Pari Badong ngay. Nabartek asim mangpet idirabi ay, kapitan. Dinamag ko lang, nuapay anarabyan. Kalat mo't ti panangkabil na kanyak itinamitlo adaras. Ay, diyak amo na ita. Ti amaw, nagawidak lang idirabi ay. Kakayat kon ti maturaw. Hindi. Nga main, adapin naskin nga ramidak iti kabigatan na. No kasta? Saan mo nga raw nakinabil ni Marituyang, kasjay? Awan nga rod ti amok ni taparay. Nga main, napartekak. Iswadya ka maw. Di nakulawan. Kasano ako naman nabartek ka nga awan amok. Dinto ta kaibagbagam itay nagawid kan, ta kayat mo ti maturaw. Ta ada aramidem iti kabigatan na. Paray. Di ka awatan nga rod. Asaan ka nabartay? Paray. Aminag. Kinabil ko ni Tuya. Ta naumaak iti aramid na. Ta imbis ko mapakanin nak. Angam saan? Ta damagan na pailang no apay narabyanak. Iso nakapungtutak mo tin Iso nakabil kaon. Agpapanpay basol ni Marituyang. Saan arumbang akabilem ti may sa ababae? Malaksid lang No, adapaltog na. Kaya't mo nga agawin kan ko na. Ngaruda. Anya nga timakunam itakan ni Marituyang, Pari Badong. Ay, Tuyang. Pakawanan na kumalangay. Aminag, basol ko ti amay. Anya mo timakunam maray. Ay pagmultaan tayo ni Pari Badong. Wino saan? Uray saanon, kapitan. Tilakid dawag. Di na kuman ulitin timang kabil kanya. Naswerte ka pa ilang, pare. Agyaman ka, tanaanos ni Marituya. Kumusta kayon kininana Tuyang, tatabataw? Ayos kayo kadimot laang? Wain kwa raw. Tapno malpasin ti amin. Inamin kaon ti basol kaw. Anya? Kasanaw, kit agil lalaing manan ni Uncle Mau. Napulaang ta ison ti kapitan. Kunamlan asino nga kisasaw. Talaga kasi ni Uncle Kao. Nangruna no talaga basol mau, sirmunan na ka. Iso nga ron nga inamin ko na dagos ti basol kaw. Tadyak kayat ti adupay asaw. Kumusta nga'y Marituyang? Saan na kan akabkabilan ni Pari Badong? Saan moten maray? Ngam ti panagbarbartek na, di nalata maikat. Kanayon nga agbartek. Ay, tinasken, saan na kan akabilan, maray? Wunmat kit de maray. Tiladyak kayat, nakaar-ariwawa. Ay ket bagbaga amlat ta. Ibagam nga awan tinasayaat nga ipaikan kwa na tikastangar aramiden na. Ay namaray, kanayon ko nga ibaga day taken kwa na. Ngam dinak mat ipang pangag.
Aganos kalata Amok, addan tumetla pagbaliwan ni Pari Badong. Ay, bakwanang! Nagbastos kan? Nagkunaasumrek kalatan dito nagtibalay kaw? Anya kumangay no kasta? Baak! Ay, kagawad ko anak, kunakuma. No ada sursuraw, agtok-tok kapay, sakbay nga umunag ka. Agtok-tok nga, adulamin da ita. Pautangan naman iti arak, kaya't ko pa ito uminom, sakbay nga aghawid kuha ng baak. Nangri ka pa kaon? Nya, kamutay. Isungaron nga imayak ni tao itamok nga datila akong nga arak. Alah, pautangan na kan. Ay sana mabalay. Napan ka nagbartak di tabanger nga store, kalpasan na, umay ka dito, ay dakayat ti kasta. Anya. Agawid ka kidin. No di ka pumanaw, awagak ni Kwarog. Ay nalabas ka maunay nga agsasao ka nga wala. Ayan ni Tata Bataong nanakwanang. Ay awanan, nakapanawon Kwarog. Hay, bastos ti awanan bay na tao. Kinabil na kidin. Anya? Ay, idarum ko day jay. Jak mapalabas dito nga inaramid na kanyak. Sige, nasayap day ta na panunot na nanakwanang. Tadikat agruam. Agsagana ka ba daw? Ngamen, indarum na ka ni Mari Kwanang, gapu iti panang kabil mo kan Kwana idinaminsan arabi ay. Anya. Apay ngamin akinabil mo, anya ti basol na. Kasanaw kinagrigat mo ngamin akasarsarita. Umututang aklaan iti arak, ngam kunam laki din no asino akalalay ngay. Iso da jay nasipat ka. Ay, tulungan na mangki dito yan. Ibagam, nga dak dito'y balay, iti day di arabi ay. Adulamay, di nakman niramraman iti kalukwam. Asawa nak, di naki din tulungan. Anya? Ay, sus. Apay, imbagak nga garamid ka iti maday sa kantong patulong kanyak. Orayagan ano ka, san ka tulungan? Napayaban na kayo ni Uncle Inting iti barangay haul. Ay, diyak kaya't timapan. Nung matuloy ti darum kanyak ni Marikwana, kaya't kaw dito'y ton balay may, ti pagtungtungan may. Anya? Ibagam day ta, kanya Uncle Mau. Diyak laki di kaya't tag, subli-subli di barangay hall. Dayamot kasta. Apay, barangay hall da ito'y balayaw. Ay, basta ibagam kanya Uncle mo ngayon, dito'y ton balay. Kababain mo't no, subliak man ni Jay. Amuyo mo't gayam ti agbain. Ngam apay nga inaramid yu ti kasjay. Saan na mabalinti kaya't mo ang mapasama? Apay kidi na saan ngay pare? Saan na natangkan ti ulom? Kaya't buman kan saan? Ay masapol nga agsango kayo uji barangay hall ka ni Marikwanang. Anya. Padasam ti saan nga umay, hindi. Tas siya kung ti mangipatiliw kan ka kadagiti pan nakabagiti lintag. Ayun na yan. Salbag kidi ti kastay. Ay, physical injury, kan trespassing ti atraso kanyak ni Kabadong. Gaputa kinabil na. Kan may sa, simreklat tani di balay ka. Ay, pudno ka di pare. Inaramid mo day ta ka ni Marikwanang. Ay, uwan pare. Aminag, kinabil ka. Gaputan na parte kak pare. Isungay ta. Dawatag ko mati pamakawan na. Day ta ti bagak pare. Ay, no bilang ta mapakawan na ka ni Marikwanang. Ay, aramidem tumanin. Agaramid kan tumanan, itidyak kayan. Katkalpasan na. Amin ng adagos, basol mo. Sa kanto dumawat iti pamakawan. Iti kunam kastala ang kalaka na aya pare. Pare. Di mat kinunak edikan ka. Saan na saya at agkabil iti may sa ababay? Ngayon nga ti inaramid mo. Ay, amok na itan pare. Salbag. Kung namasaan na saya at akabilain, ti may sa babae. Nga main, kabutang mo ni bakit mo. Dahil tati amok pare. Na. Nagsakit mo tanti pa nagsasaong pare. Apay, ada pa kainaigan dahi ta abanag iti saritaan tayo ita. Ay, awan! Natural lang ti kumabil pare. Ta lalaki tayo kay nga raw. Ay, sumardeng ka. Di mo amuti bagbagam.
Iti kunam kiday. Dagiti lang babae ti kabailam. Paray. No talaga malalaki ka. Ag-training ka man para buksingiro. Tapno iti unag tiring nga ipakitam ti kinalain mo. Sorry, paray. Sorry, mo't marikwanang. Awan ti agas ti sorry. Agasam day tanga arabid mo. Idida mo, ni marito yang ti kinabil mo. Ngarot Ita, ni mat kagawat ko nang. Wala kang hiya. Mbala, tapno awan makunam kanya, kabadong. Sige, pakawanan ka iti inaramid mo. Ngam, iti may sa kondisyon. Masapol abayadam ti taktak ko itangal daw. Asaan naka naglakaw, gapukan ka. Anya pa iti kayat mo akidawan ka ni pari ba daw, kagawan. Masapol nga agmulta iti may sa ababaw ni kabadong. Anya? Kan, ikari na adi na ulitin pa iti inaramid na. Nangag mo pare. Anong masasabi mo? Ay, tulungan na kumaa, paray. Ay, agasam nga itamay sa ababoy ti multak, paray. Aganos ka pare. No di ka kuman nagaramid iti dakas. Ket di mo kuman mapagting tikastoy. Ay, kasla mapanunod ko pa yan, ti. Ay, yabaw. Ti sana rumbang, paray. Ay, basta agmulta ka, peryaw! Pari badong, ada ilakok adakkel ababoy, no kayat mo. Ay, sana dakkel ababoy ti sapsapulag, maray. Ay, 50,000 pesos ti bayad na. Apay, damdamagag ay, maray. Ay, ada pa'y bawas day ta apresyok. No mano ti kayat mo, pari badong. Ay, di naman kasarsarita, maray. Tanapudot ti ulang. Ay, nakag! Na, pagbagaklaan, tamok a pinagmulta na ka ni Marikwanang itimay sa ababoy. Masuron ka kin ni Maribanang? Gapulang tamuda pinagmultanak ni Marikwanang. Alis to damit tayo na mangidil iti baboy da. Ay, siyempre mo't takayat damot amalako ti baboy da. Pangala kumangay may tinagdakkel ababoy nga ididil ni Maribanang. Ay sos, no kayat mo amalpas ti parikaw. Umutang ka iti pagbayad mo. No, adamayat nga agpautangken ka. Ha? Day talaang ti maibaga, badong. Day tangarod ti gapaw ang napudot ita ti ulok tuyak. Adulamay. Kaasimot ni pari badong. Awan samot pagbayad na iti baboy amultana. Apay no ibagam ka ni Marikwanang nga ibabawi na laengan. Ay bayam tapno adagunggunan na. Nasayat no agmulta tapno agnakam. Wen ngam awan samot kwartada. Parikot nanday ta. Ay marwam da jata. Ataba daw. Ada medyo basit ababoy kaw. Ay, ure adda. No awan mo't lang pagbayad ko iti baboy mo. Jak pabayadan ka da kayaw. Ngimkit day. Ada patrabahaw. Agkabiti kanto iti arubaya kiti makabulan. Anya? Dadakkel na ba to ti kabitim? Ay, una yan. Nagdadakkelan na batungay. Ito o nagti makabulan. Di yung pa'y kayat. Babaan iti data. Malpasan ti parikot yaw. Ay, lakaya kon ko araw. Kinawan masel ka. Diyak ka ba ilanan, ti agbagkat iti batbataw. O di mayat, tapno agkamasel kayo manay. Padag ko nakit awang kwarta ni pare badawng. Awan pagbayad na iti multa na ababoy. Kanya nga ta, no tila taktak mo iti may saal daw, ti pabayadam. Sige. Mayata, kapitan. Agyaman nakagawad. Ang no ulitan ng tumanan ti kasjay. Ay, pagmulta iti dakkel. Kahit no aramidin na pa iti may katlaw. Ay, paibalod tayo. Agyaman ka, kabadong. Takina sarita nak ni kapitan. At ilaangan taktak ko iti may sangaal daw ti bayadam. Anya? Aywan, ipagpagapok ka ni kapitan. Ibabawi ko ti may sa baboy amultam kuma. Ngam no ulitam tupay, ay may san anwang ti pagmultam. Marikwanang. Ay, agyaman na ka. Ay, fix man. Diyak tunul ulitan iti uri asinaw. Tinaramid ko king kamaray. Nasaya at nga rod no kasta.
Utang mo nga rod ang naimbag anakam kin ni Kapitan no kasta. Uwan nga raw. Kinagurak ni parintay. Miso mo lagayam ti makatulang. Iso asaan ako nga agmulta kin ni Marikwana. Rumbang nga raw ngagyaman ka kin ni Kapitan. Wain, agyaman na tuya. Mala, inakaw ni tayan ni parintay. Agyaman ka tasimken ti asikken ka. Kain naasyan mutken ka ni Marikwanang. Ay, agyaman ak unay king kaaparay. Kat agpakpakaasiak. Pakawan na kumaaparay. Ikaray, agbalbaliw akaw. Wun. Agsingsing put akong paray. Di mo sayangan da ito'y agundaway. Ngayon paikukin ka, Ay, uwan paray. Hey, hingkakit agtrabaho iti bang kagyukin ni Marituyang. Sana da ito agkabkabit ter aramidam kan agbarbartak. Kami nagmikidi basol ko paray. Iso pasensyanak ko man. Kala pasensyaan da ka. Mga noon itong madamdama, adaman madamag min asinipat mo dita babae. Ay madiday ta. Ay, saanan paray. Gaputan na kaamiris ako. Ay na, nagadumot din ang bisukol dito. Wan nga raw, Mayata. nagdadakkel. Mala, iruar mo tisakaw. Taalain ta amay na makita ta bisukol, tuya. Aregladaw ba daw? Pagkwartaan day tuyay. Iso adi kag patay-patay. Anya day. Nangagsamot dagiti baboy ti sa uta. Di mo nga minpigsaan ti panagsauma. Ano di dagbuteng. Naguray ka. At dagayam si Arken Pigiri di tangataw. Ditaw iti pagturungan ti rugi da. Tagtaga rito yan. Tagtagaray. Sumalagayam ang nagdadakil dagiti bisukol ditaw. Kanakadkadlaw nga awan agal-ala. Anya nga taaya, tilutunta ita asidaan dungaw. Ay, adamot bunga ti parya di talikudan ti balay. Ay, makauma. Napapait. Paray! Da. Umayak man, paray! Ay, come here, dumanon ka. Nagyaman ang pare, Adda kagayam dito, paray. Magtanadanong ka. Kanya data nakasako nga awit mo, paray. Iso nga rin ti umay ko ilako king ka, paray. Kita akman. Hey! Bisukul mo't na kita. Tuwan, paray. Naimas asabawan da ita, paray. Ay, manungay, ti may sakilo, paray. Ay, nalakalaang, paray. Iso gumatang kan. Kasla kaya't kung agpaiso taxi da iti bisukhaw. Ay, kwarta man banag. Gumatang ta, iti talo akilaw. Ay, agyaman ak, paray. Awan ka dik madmadlaw mo, intay. Gaan niya. Ewan man. Apay mutan. Sabali mo't tiraman dagito'y bisukol. Wan, madlaw ko. Tanagsidsidaak mutan iti bisukol. Agura ka, ikis ko man ti bisukol. Kanak. Na. Anya ti makunam, intay. Sabali na ito yung masa. Kunak tupay ka. Nagadupay ti sindakon. Sa mo imbagati kasta. Kumusta tila kum abisukaw ba daw? Ay, kit na ibusin ato yan. Ay, bayat nga rod no kasta. Wain, iso mapantaman na, hindi kataltalunan. Nagado abiso ko ligay. Unangam, ay, kaslama konsensya nga may narugit ijay. Ay, uray saan mo't adatatag sida? Sa bagay mo't kit di Duwata mapan, tapno mabibit ang agaway. Kit isupay ti oras ko, mapan agisorsor iti bisukal, kadag iti babalay. Sige nga raud, mapantan. Di kagkapoy-kapoy, tapno agkakwartata. Gumatang kamot din iti bisukol, amaray. Naimas na itaoy. Nangalaan nyo mo't ngay, iti ilakla ko yo abisukaw. Ay, kwa. Di talang igigid, maray. Anya di tala ang igigid. Kano kunada, anarugit ka no ti pangalalaan yaw. Nagkuna.
Ay, di ka naglibak, tanasiputan da kayo dagiti dadduma. Ayun niya, mutan. Kitaan nyo no nadalos ti paggapuan ti ilako yaw, kabadaw. Bisukol! Bisukol yaw! Luko mo't day tatataba daw. Ay, wan nga road kwarog. Awanan ti meta gumatang. Tamo dati nagapuan ti bisukol nga ilaklako na. Bisukol! Naimbaglangan taamok ti pangalalaan da iti ilaklako da. Luko at talaga day ta. Kaya't na lang agkakwarta. Tinasaya at ibagam da ito ka ni Uncle Mo. Di kagdanag. Ibagak at talaga kini uncle ko ti aramidan ni tataba daw. Nabatad apanang loko iti kalugaran da ti aramidan da. Siyempre ure asino mo't amaka mo iti dayta. Talaga amakaungay. Ay, Diyos kay. Awan mo't tanti meta gumatang itilako ta. Un nga raw, uray ipadawat mo, di dapay kayat. Anya nga ti aramidan ta. Ay, amukan! Anya? Hipan ko ilako, ijay ili tuyang. Aywan! Mayat day ta na panunot mo ba daw? Palpasan na. Igatang ko mutin iti bagas, ti daduma naglakwan ta. Wan, kan gumatang kamutan na, iti naimas asidaan ta. Ino kasta? Ijay tinangalaan ni pare badong iti bisukol. Katuwain ng kail. Ay, loko abadong Isuhinton maminsan. Di kay gumatgatang iti bisukol alako na. Ay, sapay na mas ti pinangluto ni Antim. Tagayam. Ay, saus. Linuko na kayo ni Tata Badaw, Angkal. Masabat kung tulaan. Bagaan nyo ni Tata Badaw. Taisardeng ng tiyan aramidan na. Ay, wun Ang mga nuad dapay maala sakit dagiti mangan iti bisukol na. Iso nga awan ti gumatang itilako ta abisukaul, tay bagbaga kano ni Kwarog nga amangan no adda pay red tide dagiti bisukol. Red tide. Apay, naggapong nga rod iti baybay, tilako ta. Tapno ibagana nga da red tide na. Nga ruda. Ay, aglablabos mo tinday ta, Kwarog. May samod day ta, di na mo ti sasawid na. Anya ngay nga ruda ramiden ta. Ay, sukatan-tan ti ilako ta. Nakita kay, adu ijay dagiti nagtubo at tungsoy. Tungsoy manan? Way, hagalata ka dagiti tungsoy. Isaw, tilako ta. Unang polluted met ti danum ijay. Sa nabalay, tadi damot amo no sa dino tinangalaan ta. Maray, kayat mo ti gumatang iti tungsoy. Ay, ure anya pa'y ti ibagbagam. Saan nakagumatang, Maray? Di mo kayat ti tungsoy? Ay, diya kayat. Gaputa amok tinagapuan na. Ay, ijay nangalaan nyo iti bisukol. Ay saan, Maray? Nalinis adanong tinagalaan may. Ay, isardeng yun timang loko iti padayo a tao. Tabasol day ta. Parinteng, daman ilako kaun. Tungsoy. Gumatang kamutin na. Tapno isupay ang mapaglakwak paray. Ay, nagkaro kamat ataon. Amom ang nagapu iti narugit. Ilakom kanyak. Apay anyat pa nagkitkitam iti tao? Amo, no sa dino tinangalaan niya iti inlakoyo kanyak ay bisukol. Amoy ang narugit ng ilakoyo. Sana bali Tan na i-process mo't lang iti bagida iti rugit paray. Tapiluso po ka. Naimbagman ta mairusok mo ti agsida ka dagita ilaklakoyo. Isardeng yun ay tan nga aramidan nyo paray. Mangluk-luko kayo iti padayo ataw. Inton kwan, iwasawas ka na. Anya. Ay nainteng, gapula ang tada dito'y balay mo, jay tao. Aglablabas ka matan. Apay akas jay ti imbagam kan kwa na. Ay, kasano? Masurunak. Di mo lakat imbaga itinasayaat. Awan ti maitulong ti panagpungtot mo. Riribok laang ti pataudan no kasta. Anya? Saan apungtot ti makasulbar iti kasta aparikot? Panunutam kit di
Nuan niya tinasayaat nga aramidam. Ha? Sika ti kapitan. Amom anarugit ijay abanda ti masakupan ti barangay tayaw. Ngem apay, taawan pa'y ti maaramidam nga aksyon. Naa. Uy, makapahid ladbat kami ti aramid da. Ti kunamkit day. Iso napasamak kan kadayta. Ngamen, bye-bye ang matan ti maipapan iti environment resources ti barangay tayaw. Ay, ekwa, ay jay... Di mat, nakalanad ijay, ama iparit ti mangiturong iti rogate iti danom nga adday taglawlaw. Isumet! Oh. Kahit anya nga rod ti aramidam. Agaksyon ka tapno mapasardang dagiti kakasta aparikot. Kasta ya? Ay, di kan tumot ngamin agpampanunod, intay. Naa. Umuna iti amin. Agyaman na kada kayo amin, adi maray iti daytoy barangay meeting tayo. Kaya't kay akablaawan, iti naimbag nga oras. Mangrugi iti kaubingan. Ken iti kalakayan. Iso nagpamiting ak ita. Ada na doktalan amang iturturong iti basura da iti waeg. Fish pond, wano anya pa'y dita. Kahit saan ama iparbang tikas jay, biribad ngamin tikas jay, kakabaranggayan. Kagawad ko dan. Ituloy mo man. Sige, Kapitan. Pudno, tinakuna ni Kapitan, kakalugaran. Iso, ati aramiden tayaw. Liklikan tayo, ti agi basura, iti karayan, waeg, kan liklikan tayo ma, ti mangipaturong kadag iti likido. Nga agayos iti kanal, kan padanom, iti taltalon tayaw. Tapno maliklikan, ti pan nakakontaminado, ti danaw. Nasaya at mat nga rod no kasta ti inaramid mo, intay. Una, tapno awan tiriray. Rumbang lang, tanay, madadail matan dagiti agbibiyag iti ayan ti danom. Kas iti bisukol, ken daddo mapay apakairanudan tayo. Una, naku na mo. Ay, adda ko mamut da pari badong kan marituyang tapno nangegda. Awan da nga raw, di da imay nakimitay. Anya, meeting ti barangay tayo ang awanda. Baka pasurong dagi jay. Kay baga kini pare ba dong at tarimaanin na ti pagayusan ti ruget dagi ti baboy da, waraw. Apay, at nakadiagrik-reklamo kadakwada ang kail. Siya! Diyak kayat ti kas diya pamayan da. Sabagay, talagamot anarawit ijay, ngamawan ti agreklamo kadagi ti adda iti asidagda, takabuting da ni tata ba daw. Una ngam tumulad da metay. Una raw. Ibagang maibulang da ti basura da, iti rumbang alugar. Unang kail, matungpal. Ilasin da ti basura da ang nabubulok, hindi nabubulak. Kasta, ti mayat apamayan da. Kasta ti imbaga ni Uncle Mac, kuaraw. Wain tata ba daw. Amin tayo alumugar di tao, aramidan tayo da ita. Ita mampaya kasta. Manipod ita. Addan agmuni tao iti binulan. Anya? Iso ama iparit inter aramidan niyaw. Sanan na mabalin nga iturong nyo iti kanal when waeg tirugik nga aggapo iti pigiriyaw. Tano di ka agtungpal, mamulta kayaw. Anya? Multa dago say? Wain tataba daw. Kasta tinapagmimitingan may. Kumusta nga'y? Tinungpal da kadimatla ang tinapagmitingan niyo. Sigun ka ni Kwarog ka tinungpal da ka daw. Ay, nasayaat nga rod no kasta. Nalinis itan dagiti pagtaraknan iti babaw. Ay, kat maragsa kanak no kasta, inteng. Adda ngamin dagiti agmun-monitor iti babalay. Kas ka dagiti igid tiwaay ken karayan. Ay, kat dakkel met apakaidayawam daytaan aramidam, inteng. Wala! Apay ka pa?
Panagkunak, mayatin dagiti bisukol ba daw? Wain, awanay ti pagdanagan ta. Tanalinisan ita ti taltalang. Mabalintan ti agala iti sidaan ta. Kun ilako ta. Ay katuna, sigurado nga doon ton ti gumatang. Tamuda nalinisan. Lakit di Iso adakkel met apagyamanan takin ni kapitan. Gapo iti pan nakalinis ti aglawlaw. Ay naman kidi sarakin ni pare inteng tuya. Bisukol, para king ka paray. Adamit tintong soy na. Talaga, pare? Ay katuna. So, di ka madanagan. Nalinis na kitan paray. Amok. Kitagyaman na ka. Sorry pare linakwang ka di damaw iti bisukol. Nagapo iti narugit adanaw. Awanin da jay. Magyaman na nga ron pare. Agyaman nakmatkan ka paray. Tano saan agapo iti inaramid mo iday. Ang mga no aging ka ita. Kahit awan naglinlinis iti aglaw lang. Pengay. Tumanaulmot tandagiti aso da pari ba daw? Awan da pari ba dong kan marito yang ditabalay da? Awan da manin. Asin mo nga iti mangpakan, iti tarakan da. Ay, imay ni marito yang. Imbilin na asikanto kanon ti mapanmangpakan iti aso kan manok kas kada pusa da. Kan adan sapay rabbit da. Na! Papapananda marito ya, kun pari ba daw? Jak amo Di na met imbaga no sa dino ti papapananda. Mas dawak. Pasaray awan da mutan dita balay da. Ala, ingka nga rod pa kanan dagiti tarakenda. Kasi damit no mabisinanda. Ay, mabisina kung ba daw. Mala daw sa mo ti pinanganda dito. Urayin ta ka dilaeng. At da ka pa'y kintinapay ijay. Ayun anya. Ay, inak man agkapay kan mangan iti tinapay. Nalpasak mo na nagkapi itay. Urayin da pa'y kanwa malpas ti tabon. Sa atay tumangan. Kasta ka day. Mala, urayin ta. Malpas tayo amangan. Agdiritsutan iti kabangibang a barangay. Gaputa addaman kanulam lamayan dan iyay. Anya, no kasta. Ipabigatan ti agaway. Numabalin pa ikidin akit. Satan to agawitan. Intun malpas ti tabon. Na, kasano ngayon dagiti taraken ta? Bayahamon day ta. Sana balay. Tadamon ni palinting iyay. Isaw timang pakan kadagiti taraken ta. Ay gumatangak man iti may sa kilo ang mais kagawad ko nang. Mais, Wun, may sa kilo? 35 laeng, kapitan. Apay ngay, takas lang na pudot ti ulong. Ay masurunak man iti dayjay apari ba daw? Muna nga awan da iti limangal daw. Saan ang mangisagana iti kanan ti tarakenda? Anya? Sakit ti parigaten da na mapan aglutaw kun mangpakan iti tarakenda manok, aso, itik, rabbit, kas kadaan niya pa'y dita. Ada pa'y ibunda a Martinez? Nagadon ti tarakenda. Tidakas na, naibusan, nagiti ipakan iti animal da. Sa dino ki dimot ati papapananda. Ay aganos ka, kapitan. Tas si kama tinangital kanda kadagiti tarakenda. Ay, agyamanak. Nakasangpet tamat laengan dito'y balay. Ay, wain tuyang. Ay na. Nabanbanuga ka nang awawit iti may sa asa ako akarne. Kasano, insa kong ti ulo ti baboy, at dapay karni ti baka, nuang ken manok, nagdudumating kabkabil mo dita. Pero mo kay din dagiti daduma dita akarnay. Taya dubaw, tamnusan nababanglays. Ay kato na, day talagayam. Dagiti daduma, ipan ko iji balay da parinteng. Anya? Amo kadakkel ti rip da kay. Irip ta ti daduma. Sumut lagayam anabayag kay nga awan. Tagayam. Di mayo kay anapan nakiwatwat iti sa bali a lugar. Kasanaw, kit awam mo ti maangay itapas ka nito lugar tayo paray. Siya kung tigim matang iti mais, akanin ti manok yaw, tana ibus.
Kasta ka di paray. Ay, uwan gayam. Di mo't adadakkel a review paray. Ada? Apay aya? Ay, umay ko man nga ron iparip na gito'y nabati akar ni paray. Ha? Amangan nga min nung papanglis kay. Sige Hagyaman na pare Nagadubo daytan paray. Ay, kita dua paray. Iso nga ron nga umay ko iparip dito'y balayo paray. Anya, nagado akar ni tinyig ni Tata Badong ditawi ang kail? Kasta nga ron. Ada ulo ti baboy. Kukod. Kan ipos. Ada pa'y karne ti manok kan baka. Kan luwang. Ha? Apay ngay, tadi kayo nagluto iti pulutan ta. Awam mo imbaga ni pare ba daw nga ada itad na kanya. Awam pa'y kuna naman asukatan nating gatang ko iti kanin ti manok da. Ay, bawasan nyo kit iti karne, tapno ada pulutan ta. Di dan tumot la siguro madlaw. Jak pagtatakunan da ita akarne. Paray, umay ko man alayanin dagiti kukod ti baboy. Tapno ilawak may ti bukbukal. Naimas kita si dain ti kukod paray. Ay, mabitla Atoy. Agyaman nagpare Sige, inakon paray. Ay, di mo pa'y binayadan ti 35 nga inggatang ko iti maes akin ng ti manukmaw. Ha? Babalin abayadam. Ay. Basol mo paray. Tagimatang ka. Na! Apay imbaga kaya gumatang ka. Na. Amok pa yan, day ta maes. Narigat nga rod ti kasta integ. Inton maminsan, di mon ulitan. Ay, 100% ajak ton ulitan ti gumatang iti taraon ti manok da. Hindi akon pa kanan, ti oraan niya di taading wunda. Ha? Di ko namkit day. Awan konsensya da. Ti kayat da. Isudala ti matultulungan. Nagado akar ni asid sidain da. Di dapay agpadigaw. Na. Kunakman, no saan mo pagtatakkunan ti karnay? Imot dakit di. Awan ka diti among agpadaya ita dito lugar tayo paray. Apay, saan pa'y mat ana ibos ti karne nga abastuyo Ay wain, saan pa'y magkidi paray? Day tala ti paglaigan niyo. Di kay mabain. Ay, awan ti amok. Ay, kung ano dati among paray. Tapno saan kami pa'y nga umadayo kinituya. Na. Ay, bantayan nyo dagiti tarakan nyo. Saan atila papapanan nyo? Manuusan nyo ka di pa'y langa pa kanin paray. Na. Nya kamutin paray. Nang runa ka daman sumarunong agpadayan. Day tala ti umay mo ibaga? Ay, kwa paray. Ala kong tinabati nga ulo ti baboy iti unag ti rifyaw. Wen, tadi pa'y iso asali iti unag ti rif may. Alam amin. Di ka mangibat-bati. Awan man ang dapari ba dong kan marituyang ijebalayda? Ay, naibos siguro na. Tae karne nga inalala da. Iso arimwarda manan. Una. Kasta talaga. Dagiti tarakan da. Awan mang pakan. Sigurado ang mabisinan da. Ay, ingka pa kanin no kayat mo. Nauma akong. Kalkalpas tayo laang anangan. Ngam apay ngay. Madimot ng tibuksit ko iti panagriknak ba daw? Uray sakto ya. Nasaki mo tinti tiyang kaw. Ay, sos. Sapay awan intugot ko nga agas. Ay, madanaganak. Ang mga no saan analinis timpasango da kada tayo at haraon. Ay na, Diyos ka. Ikarek. Saan kami na dumayo pa'y? Ay, kasta nga rod matikunak. Ay na, kasano nga rod ang makaawid tangay no kastaw. Sapay nagadayo di tawi. Ay, tinasayaat. Hawagak ni Kwarog. Tapnuyag na dito yung tricycle na. Unman tanay. Marigatan akon amag na. Ay, tibabawi kon ngay may ditawi. Nadidigra akon ba daw? Ay, agluto ako maitikanan dagiti baboy ko.
Angam saanan, tainak pa'y agluto iti kanon dagiti taraken damari tuyang ken pari badong. Apay, di da pa'y simmang pat. Saan pa'y nga rod, Mare? No adda pa'y sabali nga agpadaya iti lugar anapananda. Sigurado ang maibayagdan ijay. Mayat sigurado nga adun tumanan akar ni tiyawid da. Siguro kwarog. Ala, inakon. Ang mga numabisinan dagiti aso, manok, pusa, rabbit, bilit, kaskada, nyapay atarakon damari tuyang. Sige, panawat kayo. Wow, Maray. Ay, nayan da ka badong kan mari tuyang. Panagkunak, sandan nga agtrab-trabahaw. Taday tala makidayday at aramidin da nga agasawa. Naku namon, kwaraw. Ilaw, tataba daw. Hello, Kwaraw. Mabalin ka din may nakamisukunan ka ni Nana Matuyang ditoy. Dita ka din nakidayaan niya, tataba daw. Wine. Sige. Agyaman na, Kwaraw Tanay na. Madentirig-rig namin ditoy. Apay ngay. Ay basta umay ka dito yan. Sige, tataba daw. Urayin dak dita. Nagsakitin di dyan ko Hanya day tuyang ngay. Anya ka diti mapaspasama ka da kaya tataba daw. Ay, oray siya, Kwaraw. Talaga ang maday. Ay, madiday to yan. Ay, aguray ka pa'y Kwaraw. Isardeng mo man pala ang tagpataray. Ay, tapumabak. Ay, diyak manusa rin ang dalagaan. Ay, papanan nyo ka day. At mo masiyar. Ay, awan siyar ditaw. At dayakat na'y katurturudan ditaw. Lumugan kayo latan. Mapantayo di paradaan. At siyar ijay. At napapanakinton malam, iso asikan timang pakan kadagiti ding wanda pari badong. Apay awan da pa'y? Awan da pa'y nga road. Ay, nagbayag dan. Muda nga dataraken da, mabayag da. Ha? Ay, basta. Mapan mo pa ka ng dagiti taraken da, takaasi damat no awan timang pakan. Ay sige, mapanak. Nasayaat. Agan anus ta. Kaaruba ta ida, kat mangnamnama da kadata. Ewan ka de. Huwag kun-kunak. Ngamjak mapan. Ay, agyaman na Kwaraw. Awanan ti sakit ti tiyan niyaw, tataba daw. Ay, agyaman ka may Kwaraw. Hinapudno na. Madipay lang ti tiyan ko, Kwaraw. O di itulod kayo ni Jabalay yaw. Wanaw, iji ospital. Ay, itulod na kami pa lang iji balay. Unmut tagsukat kami pa ay nakababain mo. Ay, wana. Tanay, medyo sa bali ti angot yaw. Iyay. Napan mumutlat pinakandag iti tarakenda, inteng. Jak napan. Masadutak. Anya, di pa'y kat kaasi dagiti tarakenda pari badong. Makauma dagita at tarakenda. Saan nabali ko ma? Noon naminsan, wano namidwa, wano namitlaw. Ang imsad mat, kanayon mutin. Ay, kasanungay no sumangpet da. Kat makita da asaan mo apinakpakan dagiti tarakenda. Uray man. Apay responsibilidad ko ayan dagita tarakenda. Makapasurun. Ay nainteng. Rombeng nga ayatem ti kaarubam. Akas iti panagayat mo, iti bagem. Nay, simmangpet kayo matgaya man, marituyang. Pari badong. Ayun maray, nagpasukon kami nga maingkin ni Kwaraw. Mapan kami kuma iti ospital, maray. Madlaw ko kat di pa'y napakandag iti tarakan may. Ay, pasensya kayon Binilin ko ni inteng nga umay agluto ko iti kanandag iti dingwen niyo. Ang saan mo't nga imay ditoy? Alasa na bali maray, tada kami matenkin ni Badawng. Da kaming ti makaamong agluto iti kananda. Apay, kabailan nyo ti agluto? Awan marikrik na yaw? Medyo ayos mutin, maray. Awan mutin ti kasano marik na may. Nasayaat nga rudno kasta.
Sige, panawan kayo nga ruda. Kasta unay arigat na tatabadong ka na natuyang. Nasakit ka no ti tiyanda. Nasaya at imimbagdan. Hey, kanayon da nga men adumayaw kun agsida iti karnay. No anda agas asok, wano padaya. Mapanda, adi da mabaan. Wano raw. Hey, timaday, uray di da kapkapin ano ti agpadaya, ay mapanda. Masurunak, mabaybay anda mutin, nagiti tarakan da. Sakpay ti aramidin da aparapakan. No pampanunutag. Saan mo't nga importante launay ti papananda? Kumusta paray? Mabalin ti umay. Ay kat ubay kalat ta aparay. Apay, ibilin mo manin. Apakanak dagiti tarakan yaw. Apay adamanan padaya, anadamag yaw. Kat mapan kayo manain. Ay, saan paray? Kinapudno na. Imayak. Ta umayak agyaman kada kayaw kin ni Maribanang. Kin pamrayak pa yain. Ti dumawat iti pamakawan mo kanyak paray. Na. Amok nga da sakit tinakam mo kanyak. Na. Atoy, ti may sakadag iti tarakan mi amanok paray. Ha? Itod cooking ka paray. Na. Nalukmag day ta paray. Adaking ka no, parcham, wano tarakanan. Agyaman paray. Kaya't ka di asawan day ta paray, napakawan na kan. Aminak. Nagsakit tinakam ko kun ka paray. Ang ita, ta inikanak iti manaw. Ay sus, awan mo ti sakit tinakam ko kun ka. Manok lagayam ti agas na.